kamubiro talinanye webale Yesu webale munywani wanje twitinya murundi kandi akore media TV kandi bashanga cerebro mani wasanga mbere esata tusukozire kandi tubeherere tonka nzakongera tukora neza kandi uri yawe kama wai nza kusikira makasi kandi para ko nyore kare wale kuba yomuka ashobora kurebaho mazima na inashemere wale kutere kintu akatubona roko dono baba roke down hasa tukwasire faisa wewe tuamale nyake imwe shiningitu mwe na kwa promoters ndahana mukora are you sure ndahana mukora ndahana mukora asumwe ne music yetu yani ipeta soze byo shongoro no roko down mukati byose tayize iba asset y'abandi ngakora so mama ko mu music y'abandi ba promoter mu kwijukana ba shongozi afite wa promoters progress mushaka kwa mushara bishongozi nje uno manye twese bishongoro byanyu ya shake mura to mura kudabona kata wani mwaka humu kata jira kutoa bada shira benti ni kurano jirote ejo akabachi ni bravo jirote de tina chikumamisa wale kwa shongoro ukashongoro cha shongoro cha president Museveni ukabona yaka biba chikaba chibuzo amuchi washimbuza ati abo kubaka nkakibuza aho bingana uyaza wakafu ngwake shongora kandi from reliable sources kitakachukua tikumanyini joshonga cyane bozese beje sasa ateka shoboretse nata kijyaho teka ateka shoboretse sara kwa benefit bari kunonga kwa shongora kandi utireke shongora binji ari nanye mwe to kabikorera video kake shongora kwasire no kwesa kojeje sho kwa tena mbote kubajya akabona besho abantu basana babonye shongoro jya muri library kandi nakariyo just abantu bakunda kugura shongoro norayi ni motion tubakoze ngo umgosto abakore kirungo rahangana humuje rahangana hasefu so nikibaho ko nimba bazi ibikesha no gakikunda mukatambuka bwire kiko shongoro no bwe ngamukama eje mbozi ni ningwa ndishate mbozi nimingwa tukatandikira ko nyonga tangaziye umwana muto atwenka nimyaka yenga inguje kamwa kupata wazi ni P5 washitanduko natanduko wari nonga kweshongora studio yawe no handikira abantu beshogozi ninga talent yawe ne yawe talent na yini cyabandi aho kujanga ngo tuterezo bone bwe bamarama yes so hata bakwenda koleje shongoro kimwe abagosta binjini bakunda nonga following so bije ubandikira apa ekinaburize cyo kana ahuriro mwishiki nahura ati yawinyi izina rya kwakeshongora gospel naura keshongora naura codes najya to muri robert icyo shongora cya sta charite ni washitire no kotera mu nasachura konkati yona ishi sachura ni ngamuta mukare wa music ejetari ya gospel manyane tukoshongwa ne byese watching it's only because and then sero kujango yite tukoshongwa nirye kanasa konka tuyonese so satura arebe shonge bukoshongwa rw'abashongozi abatara ba gospel konka birungi yokwegesa bikushemesa bitari yo kwemara kwemara arabuntu ngaho mushiki tarinyeba tarinyeba kasi aze ona sente nsukuletive umushitaka kuko mushizaride namugambije areka hicyo shongoro hanyuma mutari wanje hatukashika sampling sente nazo kwasere twitsa ngare ya studio nziza namukora bisi yeshongora mwana za keyboard mwana kantera chorus yo naye banambuza kuri umushiki mukuru ibintu shongora biki hati no yeshongora no haya guritsira no mama tukemara kwine akagamba samjatu nabanya ntesenza wazani akanda tinkorga ati wachire sese ati yonija kandi ngwa ngo kindere watching ukaendera kozira kaza batanaza mugaruza ndati yoko ji yo wande so abeshongoza bakwemura umukristo oje turondere producer disha kuba kwasagaye
abonye ibi bikwemure no kugira ngo zone sete tuzakira abo umuntu ko mbamara baronda bo ko rero hato binga abonye baronda wanje kunumanya waza kujo wanje no manya ngo itoza ko shongora kine kiro kuyamba umuntu arachikora tara ko shongoro aragebe no kureba TV nkashika audio nehema na video nehema atushanga kana kanje nyina ki TV first ati nikunda ngashoye yango iki nkatu wako ati ndio kwemera nindira mputi ngifura winga bajya kutegera akona nani biwochi ngiri bibi yawe nimbanyire bwana bwanje ati reba ni ngode somjira zabana mustama bawochinga kufura winga babando rwibyo kwata bro bako nyina kubika nyina ngosho ati reba ngabashanga ati ngati mungu washanga ndiyaha ngo vide usha ngo ndya heru ikintu kiba cyafa so na music na ino kweli so na producer abandi yo nimba manye ndimha ba producers ni ngeni ndangu wana napo wa producer mbonje otakitirizenso kutegeka ngo promoting ikintu bifire WMT lockdown sete zanabanja zikije ngati zanabanja ngazereba azo azere akunka government mukama twasi ona ruya imdari kumi amuntu kiwo nyo wanje mtwali ko ninge kumita ajere because I mean ntapanda tuya and the town everything is money and you mtwali kumi ngunzonga for the 2 days really chacha yanga akakajoga nako nchenda bakihema abanyesera ayidira kababa bakwetegereza nabanda ibarakana aha zose kanga zikaba kushika obuda bentika no mweshonguzira ngono nsakwa ntumbaretera je one tumbuze history yene mpango ungeza kwatumura na studio ya Crystal Records kandi neshango mureka kuba mbarara studio ya manu munonga tireke shongoro bingi ya gospel nibinje munonga ati kubasa kubimarayo kandi yaterewe n'abeshongozi bamani kasista Charity n'abandi bingi munonga abe gambira abeshongozi batayiba wakaga akahoboka muhero mubwire ko bubi Mohamed abeshongozi batayiba Mohamed Mohamed mwese bibiri AC izibira yongera gukunda ari turi kuzomisho nuha yese yongera gukunda nicyo korera n'abantu bangize bari ari tugamba bakampata bakatwanzo music bagisho wiri tugenda bahango bija tubona tunam konka abo kodera ngo twaraye hamizi ibiri hatubahame kumanya kutubahame hatuburaza 70 yambe government atu yambe nabaregenda nyine kandi bakodera sento music ubundi bazine no kuzikira watchenga abeshongozi this is my advice we twine kuba tuteka beyond music music ninga gift ninga taradira nga yakwire nubo bwiga bwawe it's an asset so no jukwato jukozesa oku aninga utumara aninga o investing akwa ino bwo ko kashanga myaka yago utaciye shongora atire atiro shongora so no recent bukoze timyaka yo shongora aina ko yakebo tatwasa ko shongora music tatwaningira sente what will you do atire so ayo shongora hibanje ziri twateka planning million music ziri twakora ever outside the music tuzokwingaho mwasera kandi amatafari tuyemira muketo ngeze tuyazina natungo kumwe kandi nzigu namukozereke nyora ni samu yabwireyo angabari yobi awese nukweli niyo tarikira atangabari yobi niyo tarikira abanye ndakuri yosome kandi biresete yesi nerero me hotel nzendo me abashongo bari me akamera mbazi atiriba inyama yakwe yakatari munonga so waburi yesati bukari bukati ukabutira mu mwinji nobo imeseri yes me hapo kuri government yaze kontera nibambenda rukomi burizo tuba kubutunga sete nyingezo so no shango bazikozere miliyoni kazimya hizo kutonga ni mpaka bakuburiza kongashem aputangire so magambo ngo ya ngo mushawo bayishongorire ubu wayishongorire arito umwuga kweka wagamba ko in fact yoka mushongora ngo kumukunda nabone akajyango akana mukunda ko akajyango ineci yihire akashito no reba umuntu wawe ukunda atakukunda no mugero because yoka mushongora no mukunda asa bayiza bano bamugiye cyakaje musindikira abashaka connection
kunkani mwe naza kukunda kubatisha ngo tukakiri komanda konkanya nakuza yewe nenda kumuronda kuba wa muguzi umukono muronda nyenda kumuronda bakanda mwe bari munga Robert wa Kristo Recordings kandi nzako oguno mwesho ngo nanabagambiye omu praise songs na worship kwa sarakati so niwe bisono bugembe wa kunuya kandi produce numva norego noja higo kwa sarakati namwe wara bakurugamo tokamwiha nibo bari kureze bisono bora yo bari bizose uranga n'umurundi se obi ari muzamuze bidere bwira kwashisha n'uhendura mukateni kankana bwe nimba bazi kandi nabwo naho kuzana habo nimba bazi bari munga bakunda Robert Jables for now